Normal ke niam biak mal ke Nuer online TV channel. Ke jan guasme bana rochen channeling mandan. Ke kui maiwut bana je nyok mede konaling nyok. Te ke ne ti shirwa janu men shor lare wich ke maiwut an walɛ ke shanka wal bakel ke pa diokoron kina dangro jan dangro wiri di janu. Ke ne she talk ke ne misinformation. Jen goro mon woto banyok mi lad je ye ko do bana en chor lad ke je ka do ba ja ko dong chadia to ko je ke dera to ko je be je nywa kel ke ye ka jen video me ngai kono no maiwut we kel mi di long re which ka great apnal state ka kantine di alan content re which ka great apnal state men cha ko lad ke kwiden wallen go china ti ko pore which kere re ka nasser ko do badana chalat ke je ne ŋuaan ko chaje post ka social media menen ba ko do badana chaje ke je gurno ba je lat je ke video ka jen Nuer online TV gwasame no chete ke reaction ti tuɔɔk te gurno ba dong ba ko gurno de clarify ko charoi ka thoknath te tere wichin binami ka chikan ngai diɛn ba ko mendan cho lat chikan lat so no kenyam men biang ai guasame re wi ka maiwut ka ledana chialing torbiel dang ma chi gien chikanu lo kan ka pallo chi torbiel to chi rudin urit mo ko rit ke je kan chi na du jek la jitter te be anyok kan chi ga ma chi kan ling chi urin churit so no mo kel anyok re wi ka nasser point sorry re wi ka maiwut point je te garen yal mi chi jal ren yal mo wa cha wi je wil ne ka bakel ren yala mo waka jiende chawol meti dit chawol ngano chicken meti to chicken gadwech right now mi shaben ka social media ba tugne ne konen dong tere wichin winami ba gabling and then chajo no mo fake news chi talk chanyo ko kanene ko kena content chi rajo mo chicken linga kanene me talk do no thoknath kan ka podune but chinadu alpan but kana podawch telerek to panya no chire nyal cheben kate medi chaling do no tele mi din mi chora lat ken ton nyong mi chenyo ko bunwo kane ten content dong la jikume nyeng jikume sa Sudan te ko mi chalat gwasame taun ne Nuer te ken ngin mandan le ro de wichin binami so te ke di kan lat gwasame te goro ba ka nywa ye kel boni ba ka screenshot boni ko be ka ngaje to kon lat ko din so I can screenshot them shaje largwasame ramkel benong yeah okay amanyam janan can nothing it is just a government surveillance drone there's no bombardment in the area can kume teka renal chi jalo la kume South Sudan but chekule la renal can drone so drone jen will my wudone so ramkel chi larne lu Simon Kier radin gwadame miche nyoko lat gwasme mgoro baba nyoko nyodebo no right okay MC Gabriel Chudier Cholo gen situation is normal now nothing going on bad tell me jamu wore wecha kama wute gen situation is normal tongo mi no so ne ŋuaan gaye ka latin ne ko la juj ba ne ko ken kontin kan ngai ke nyinkume kane de kon dongai kane ka surveillance camera ke surveillance drone la drone de jelga camera ku kan security ne maiwut gui ken no mo dong te ne de la dong gwazmi so ku kono no ku kan le security dera ta dana to ka ri ka jaga nasser kan ulan wala ngutu kon so kan ko ngaja go bat jero dana mo shi kan ladon bara radian gwazme mi shidor nyoko mongor je ko sgor kono bane mandana le ro bane je ngach okay kwen an chero karam tere wi ka maiwut ba chakati kamana le ro de kene yes ci renyal je jal ante mo kan kula identify renyal mo metod wala mi dit ko drone chi mi dit by the way ngum gor drone re wi ka maiwut te ne de maiwut mak wala ngutu ko ne another thing men chilling gwasme wa wide ni SSPDF chetere reak bokanas ka maiwut wate guardian la te jok so on gwadan wo me yugo tok tin gwami da nyok tana lar kan gwadme to ike jalam ni tin chal ke arab ni tilardor la arab kali ike ne content ni chicken godwan match ana gor de lo ni tarbiyele to ŋuaan joko ti kan jende ko paloch darangu
so no more she clear no ka ko man che gwi ke che analyze gwejen wot na me she clear tel she clear na mane so gwejen wo dong te ramde lada gwa ba nobody ndram kel ko rar mishila no tel re kana ka maiwut so no mo che ju ngaje no is okay tel problem but ngum shora lat ren yala mo ngulelum okay gwad mene gar mede die mishala dj dengo chelar ne clarification on what happened in Thuɔ Maiwut County today. A group of Falatal Eder attacked elephant in Thuɔ area and this caused panic in Maiwut town as the cause of gunshot was not clear. And, for those who circulate lies on social media that there was antelope that was seen flying over Maiwut is not true. Please, people of Maiwut are by far peace lovers focusing development. Now this one could contradict Aradi and Michi got the same people, but in Gora and we are civilian drone doing government. And time Garame, General Mishala and to know Michi Jal, Kirin and Michi Jar, Eke Palatale, can chingada attack a chica elephant attack la Gorka Thuɔ area. So right now she clear, so go Ramodeja clear agua. So would me kana la gwa ka do brand chelara to yene kon lat ga kan ga social media wa tele me network tan chenyo ga jen chew ka biakel media ba chenyo go tan ti biakel media ji kana gorno men chore lat re which ka mai wut ka chang daran wale chinati ka pot you know ka che minat podo do put kana wa te renal mi che bere which renal mo che which je wi ne ka bakel biakel media which je wi ne ka bakel and gwad mo chu micha jiena wa chu ama chu ko linga lo le che bok ke che kor cho tuɔɔk chu na chu pot anya gweden bo chin che torbiel dang wan chi glun jok te she wo lo kan ka palo ke kwak chu kar din rit and wo te ke jita te be so on gwad ku kwak ku glorum ke jita ta na gwad ndien ano chi ka Thuɔ bel wala chi ka woni wala chi chu palo where gwad in ngur na mo kan she clear kara now ne ti tin te ga juba tin konden kwen roin ke chi dj dang kan ramro di na chi roid Louis Simon chi roin ken bo chi gal bo lo chi contradict lo chi kel so me ji ramangin manan to ko Maiwut please go re bina lar manan to go ba information ba clear out ba tok ba mal ngaj ka ba kaj ba jangaj another thing che gorno yen miti en gwadan chi tok tin mala bude ken yam ko bi ajalat yo cha misinformation cha jebul malu le spirit ko bay ngaji no jiram matire wujamo so mti ko Maiwut please gor jeno roine le rike jen gwadu me ba kali ngakaya so yene ideal ko keno kontin linga roine sigwano ba se jingna second an information me dong cha nyot ke mi choro da nyot ke jen ton yene konin ku riam no to ko yeti enten ka sharwach so na mo cha gwa ke dong bia bel na yo bia na choli ke jen di kaini tien and all that this thing chicken work go bia media ne bia ka briefed ba chu je ka ye kon Maiwut take a media ne ken but I check everything I cross check but tele information check wajing ka bia kel media ko wade so jenan gode nyoy kel bete mal bye bye